What, Halini? What did you do? Did you put eggy on Gina's fur? No. Look on her ears. You put eggy on Gina? No. Can I have a kiss? No. Oh wait, a kiss. You want to film with us? Or playing? No. Playing? Okay, go play. Mary ċaħdem, George. A big hug to mama. Oh! Nibdew. George, jek tista ma tajja ħafna xbin napprezzaw. Thank you. Sten, ħana melti. Okay, taħlesta. Digitalizzazzjoni. Jiena m'għandix problemi biex naqra ġbin bħalek. Digitalizzazzjoni. But are you sure it's spelled like that or did they give it to? La ma spellajti xien, la probabli tajba. Għalek għat insaqsik. Digitalizzazzjoni. Ajwa, tajba. Attempt 1052. Let's do this. Digitalizzazzjoni. Għedin fis-sena 2022 u nistgħu ngħidu li qed ngħixu f'dinja digitali. Kull ma nagħmlu kważi jinkludi l-mobile b'xi mod jew ieħor. Kollox. Għandna ħafna app, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok biex taraw n-nies jisfnu. Qalben nisfet. Actually taf li għaw apps anke biex jgħidlek biex ħinu l-aħjar tmur il-bathroom waqt li qed tara film ħalli ma titlifx xeni tajbin. Promise, fair. Daqxejn iktar importanti minn dan l-app hemm pereżempju il-mobile banking app li verament insibhom utli għaliex barra li jgħinuk tagħmel pagamenti b'mod iktar faċli, ħallik ukoll tiċċekkja l-bilanċ tiegħek b'mod iktar spiss u regolari b'ħafna iktar faċilità. I love it. Bekk inżommu rendi kont jisu ta' xiex infaqna u speċjalment faċli biex tħallas il-kontijiet. Fil-fatt ukoll li nipproteġu ruħna minn ċertu scams għaliex meta inti tagħmel transazzjoni grazzi għal mobile app banking, il-bank tiegħek isoldi jibgħatulek xi notification jew inkella forsi xi SMS. U ħaġa oħra li hemm li vera tajba kollok aċċess 24/7. Kun fejn tkun anke jekk forsi tkun barra minn Malta. Oh, I miss traveling. Tindura dak kif ġejna lura minn Disney. Fl-2018, il-kampanja ta' ġemma li tejna nieħdu ħsieb it-qassim tal-flus tagħna għamlet survey dwar kemm hemm nies Malta li jużaw il-mobile banking app services u kemm hawn financial literacy. And the results are drumroll please. Sabet li l-iktar nis li jużaw il-mobile app banking huma nies bej 20 u 29 sena. Page graph oħra, il-survey wera li il-banking mobile app huwa inqas popolari. Forsi għax jibżgħu xi ftit? It really is u safe u saw il-fingerprint u l-face recognition li tagħmel dik il-ħaġa aktar sigura. Ekku, vera ma tkomx fejn tibżgħu. Għal dawk li għadhom mhux qed jagħmlu użu mill-mobile banking app, nissuġġerilkom li tippruvaw forsi jkunu wieħed mill-riżoluzzjonijiet tagħkom ta' din is-sena. Grazzi għal ġemma.gov.mt tistgħu isibu aktar informazzjoni fuq dan is-suġġett, kif ukoll aktar informazzjoni kif tistgħu tagħmlu biex tieħdu ħsieb il-flus tagħkom. Għal dejjem ningrazzjawkom tal-li segwejtuna u nawguralkom il-bija tal-ġurnata tajba. Ciao! Bye! Bye, George!